ngoba ukuba khona kwami la akukhona ukuthi ngithanda ukubukwa ngifuna ukuzobukwa emakhaya lokho kuncane engikwaziyo ngoNkulunkulu langemisebenzi yami imisebenzi ayizile kumina uNkulunkulu ukhulu kakhulu mina ngasindiswa ngencwadi ngangifunda incwadi kanje mina ebasonto akashele imina kuphela emsindisi yaba ngifunda ukukubona manje ngangiposta nje imina kuphela ekhaya emsindisiwe kodwa kunendaba uvikele uJesu manje ekhaya mina ngangihamba kuyisabatha ngifake ibheshu ngihambelana ngokuba sihambe siyohlala ethempelini limshise langa ngize ngimdabukele sifuna uNkulunkulu ethempelini lokashela siyahlala lapha umfana lamshisa ilanga kunencwadi enginikwe umngani wami lo mngani wami unginika incwadi ngithi kena izinto ziyabheka awunginiki imali ngifuna ukugoduka uthi ngiyamazi lo muntu unemali eningi kakhulu unama-shares kumakazini uyishareholder Gautrain ngiyazi akaswele uthi kumina ngeke ngikunike imali mngani wami kodwa ngizokunika incwadi wanginika incwadi ebhalwe omunye umphostoli abathi uMaldonado wanginika le ncwadi ngayithatha ngayibeka lapha ngoba ngangicasukile ngithi lo muntu odlala ngami ngifuna imali ukunika incwadi ngizokwenza incwadi ngivuke Saturday ngiyahamba ngisaba nokusho isabatha manje le moya ngasingidonsa ngingakuthi Saturday ngiyahamba ngiyasuka Saturday ngiyaphinga ngiyesontweni siyahlala lapha nomfana amaculo kwashemba abantu amaningi kaManazaretha nabaphume eNazaretha amaculo akho ayadonsa hey yadonsa uzubuza uzofika nini uNkulunkulu la idoma ngene kahle ufika kali intulo kunyatone wona ngathi umoya engcwele la siyawulibazisa ngeke uzuze ngiyabuya esontweni unkosikazi ufunda le ncwadi kaMaldonado kodwa ngimthola uyaguquza phansi uyasheka uthi ulaphansi uyakhala isina kwenze njani sengikwenzeni imina futhi ngikwenzeni hayi incwadi yenzani incwadi hayi uzoyifunda nawe ayifunde incwadi ayiqede ngithi ngiyibone le ncwadi inani ngifuna ukuthi ayokhola utho nje bona mhlambe ngase ngifike kwi-page lesi-5 inyembezi zakhe yazibuthi ngikhalelani inyembezi zehle kwenzeka lento engamtho emshadweni wami abantwana babengekho abazange kwaphela 2 years nje abantwana singabatholi sase siyahamba siyemoyeni ethempelini lasemoyeni ngapha la ngangisabatha khona ngafike ngacela umntwana ngikhumbula akumina ngacela umntwana unkosikazi wami wahamba wocela umntwana wayengazange ngitshela ukuthi uzohamba yonikela acela umntwana iculo elalihlatshelwa ngesikhathi kunikelwa ngomsombuluko unkosikazi uyavuka ngitshela iphupho ukuthi cha ngiphuphe inkosi yasekuphakameni udingo lenkosazana lithumele enye yamakhosazana layibiza lathi hamba uyotshela lo ukuthi uzothola ingane yomfana emhlophe namhlanje ikhona leyo ngane ngahamba ngoyibonga enkosini ayibonga inkosi okunye-ke kuningi kakhulu imisebenzi siyibona kaShebeza ngaphambi kwethu kodwa ey'ndaweni la siyibona uyucabanga ukuthi abantu zothi uma ukukhuluma imisebenzi mase becala ukuthi mhlambe ikhanda lakhe alithathi kahle noma mhlambe uyagula kunemsebenzi emikhulu Shebeza. Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. We are trend siyabonga thwala lebesmati kakhulu ngampiya kezongo omgijime laphana aku Isibaya ngemva kokuthi akhulume enkonzweni kokuthi nguye kuphela ekhaya lusindisiwe and ekhakuba bafuni kumbona, and people felt really sorry for him ukuthi awunkosi yami bandla kwaze kwatsabukisa. So siyabonga uke wasonda naye kaShembe, and so uphumile nawo uthi so urepentile, so uthembela kuNkulunkulu akasathembeli
etintweni nje takashembe lokwente abantu abaningi bathi Jesus is Lord, but uthi loko kumqathene efamily yakhe because ifamily yakhe ayisafuni kumbona, akasonzeli nokusonzela ngisho ekhaya kubo because uchoose kuhamba indlela yobukholwa. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.